da ostvari podvig nezabeležen u istoriji Evropskog klubskog prvenstva, da se plasira u finale, a da pritom ne odigra ni jednu jedinu utakmicu na svom stadionu. Za tako nešto treba pobediti večeras prvaka Grčke i 1. aprila na ovom istom stadionu prvaka Italije Sampdoriju. To naravno neće biti ni malo lako, iako će Crvena zvezda večeras imati podršku, možemo reći, punog stadiona, jer sve preostale utakmice su teške, sve presudne. Beograđani večeras igraju u kompletnom sastavu. Ja sam malo čas u programu rekao kolegi Koraću da nisam siguran da će Dejan Savićević izaći na teren, a evo vidite ga na centru sa kapitenom grčkog prvaka Saravakosom. Dakle, Crvena zvezda, 1 Milojević, 2 Radinović, 3 Vasilijević, 4 Tanga, 5 Velodedić, 6 Ratković, 7 Ivić, 8 Jugović, 9 Pančev, 10 Savićević i 11 Mihajlović. Panathinaikos u sastavu u kome je igrao i pre 14 dana. To znači Vancik 1, 2 Apostolakis, 3 Kalazis, 4 Kalidžakis, 6 Mavridis, 7 Saravakos, 8 Antoniju, 9 Vazeha, 10 Kristodulu i broj 11 Maragos. Utakmici prisustvuje preko 25.000 posmatrača, uglavnom navijača Crvene zvezde. Nikada u Sofiji nije bilo toliko Srba, toliko Makedonaca. Došli su navijači iz svih krajeva Srbije, iz mnogih gradova Makedonije. Navijači Crvene zvezde iz Vladičinog Hana, iz Pirota, iz Dimitrovgrada, iz Niša, iz Kruševca, iz Surdulice, iz Negotina, naravno i iz Beograda. Preko 200 autobusa sa našim registracijama danas na ulicama Sofije. 3. minut, utakmica 4. kola Kupa evropskih šampiona, zapravo Lige evropskih šampiona, pokušao iz daljine Mihajlović i otklanja opasnost Vasilijević. Sada Jugović ispred Kristodulua, kontranapad Crvene zvezde. Jugović u sredinu, iako je sa desne strane bio Radinović, Ratković prema Radinoviću. Radinović u sredinu i evo nesporazuma, nespretne intervencije centar halfa Panathinaikosa i Janisa Kalidžakisa. Se oporavi, slobodan udarac u korist Crvene zvezde i to je prva povoljna prilika za našu ekipu u ovih 23 minuta igre. Slobodan udarac loptu je namestio Jugović, ali možda će on to prepustiti Darku Pančevu ako se dovoljno oporavi. Setimo se iz ove pozicije u subotu Darko Pančev zatresao mrežu Opka Beograda. Postigao fantastičan gol, pogodio same raklje. Pančev, fantastično ponovo. Odličan udarac Darka Pančeva, ali i parada Jozefa Vancika, golmana Panathinaikosa. Mihajlović je pogrešio. 3 protiv 3. Kontranapad Panathinaikosa. Lopta prema Saravakosu. Saravakos brži od Vasilijevića. Gađa napušteni gol. Pokušaj da se lobuje Zvonko Milojević. Mihajlović u nezadrživom prodoru. Mihajlović uleteo je pre vremena Darko Pančev, a pomoćnik Aladrina sa desne strane Fernandez pokazuje da je to offside pozicija. Evo Antonijua, tu je Tanga. Uklizao je Tanga i pogrešio, ali ispravlja njegovu grešku Belodedić. Ivić. Ivić i Karageorgiju, sada Radinović, dobar centar šut Radinovića, kakva šansa za Pančeva i nije uspeo loptu da ugura Ratković. Dakle, 100% prilika za Crvenu zvezdu u
28. minutu utakmice. Pogledajmo još jedan put. Dobro je gađao Darko Pančev, ali odlična intervencija golmana Panathinaikosa Vancika i to je prvi korner za Crvenu zvezdu. Prvi korner na utakmici uopšte. Lopta za Vasilijevića. Vasilijević u sredinu prema Pančevu. Skače Savićević. Jugović. Savićević. Dobra lopta prema Pančevu, ali izbacuje Kalidžakis. Prevario je Savićevića. Zaustavlja ga Jugović. Jugović. Otkriva se Savićević. Savićević. Dobra lopta za Jugovića. Evo prilike i još jednom su Grci imali sreću. Bolje reći odlično golmana Vancika. Eno vidite kako Mihajlović drži ruku. Svaki i najmanji pokret je bolan. Skače Tanga, fenomenalna odbrana Vancika. Ali malo sreća, a malo i fantastične odbrane Jozefa Vancika. Evo vidjeli ste kako je sada zaustavio udarac Miroslava Tange. Slabo je loptu primio Vasilijević, kontra napad Panathinaikosa vodi Saravakos. Vazeha. Odlična kombinacija, evo prilike, bravo Milojeviću. Prva prilika za Panathinaikos iz kategorije takozvanih 100% šansi. Radinović, Ivić. Ivić je prevario Karageorgiju. Dobar setač u Pančevu prilici i ponovo pravo u ruke Vancika. Radinović greši, tamo je Ratković, sada Mihajlović. Duga lopta prema Pančevu, evo Pančeva. I rukom je povučen za dres. Hristo Dulu pokazuje da to nije penal, ali Aladrin ide prema beloj tački. I svi igrači grčkog šampiona navalili su sada na španskog arbitra. Lepo se videlo da je u jednom trenutku Hristo Dulu povukao Pančeva za dres. Pao je naš centar for i tu dileme nema. Žuti karton za Kalidžakisa. Kalidžakis je bio najuporniji u protestima. Ja ne znam da li vi imate sliku, na mom monitoru je slika nestala. Molim režiju da mi javi da li do Beograda stiže signal. I evo imam informaciju da vi gledate. Evo, videli ste i taj detalj kada je Pančev oboren u 16-tercu Panathinaikosa i evo sada velike prilike da Crvena zvezda dođe u vodstvo. Mihajlović. Mihajlović, 1:0 za Crvenu zvezdu. Gol koji može mnogo značiti, koji može Crvenu zvezdu odvesti na Wembley. Siniša Mihajlović u 52. 53. minutu. Veselje na tribinama. Videli smo, evo pogledajte još jedan put kako je Siniša Mihajlović prevario Vancika. Videli smo ovde i gradonačelnika Beograda Milorada Unkovića. Svi smo večeras, verujem, uz našeg šampiona Saravakos u prodoru. Lopta za Milojevića. I sada je to propisno stojanje. Saravakos. Odličan udarac Saravakos, ali odbio je tamo Belodedić. I dalje napad Panathinaikosa. Šutirao je Hristo Dulu. Traljavo. Bolić, Mihajlović. Lopta za Bolića. Bolić ima slobodno Pančeva. Evo 100% prilike. Darko Pančev ostaje 1:0. Kakvu je šansu sada stvorio Elvir Bolić Darku Pančevu. Mogao je veliki majstor
golova Darko Pančev da prevari Vancika, ali šutirao je pravo u njega. Evo vidite to još jedan put i to je treći korner za Crvenu zvezdu. Mnogo bolje rešenje Darko Pančev u ovoj situaciji. Da li je to neko iz gledališta pogodio Sinišu Mihajlovića koji se drži za obraz, a Ladrin sada ide da vidi šta se dogodilo. Jeste, bacaju grčki navijači, tu baš na tom uglu je oko 1000 pristalica Panathinaikosa, bacaju u teren nekakve predmete, ne vidimo odavde šta je to, ali igra se nastavlja, Mihajlović izvodi korner. Interveniše Vancik, Jugović, traži u sredini Bolića, sada Ratković, Paradinović, zaustavlja ga Antoniju, kontranapad Panathinaikosa. Belo Dedić ispred Saravakosa. Bolića za trenutak Vasilijević, lopta za Mihajlovića, evo sada prilike, 4-4, Mihajlović prema Boliću, Bolić ulazi u 16-terac. Da li je ovo prekršaj? Ne, bit će to lopta za Vancika. Ući će Francesco. Preko 40 metara se odlučio na udarac. Neko je tamo od igrača Crvene zvezde, čini mi se Belo Dedić, dotakao loptu. Nema govora o ofsajdu. Vidite da je Darko Pančev bio tamo izvan 16-terca u trenutku kada je jedan grčki igrač bio duboko u svom kaznenom prostoru. I evo iz ovog ugla interveniše Jugović, sada Ivić i Pančev usamljeni u napadu Crvene zvezde protiv 4 grčkih igrača. Ivić prema Pančevu, ali ispred Pančeva Karageorgiju vraća loptu Vanciku. 10 minuta pre kraja utakmice, kod vodstva našeg šampiona od 1-0, Jugović u sredinu prema Iviću. Jugović se odlučio na udarac, ali slabo je to za odličnog golmana Jozefa Vancika. Vasilijević otklanja opasnost ispred svog gola i sada Mihajlović organizuje novi napad Crvene zvezde. Lopta za Ivića, nema ofsajda. Ivić i Mavridis, Ivić i dalje. Sada Bolić je dobro šutirao, ali za malo bio neprecizan. Na sredini terena je sada nastao obračun. Čini mi se da je sada Kalidžakis, koji već ima žuti karton, vratio Darku Pančevu onaj nehotičan udarac u 16-tercu od maločas. I sada Emilio Sorano Aladrin ide da se konsultuje sa svojim pomoćnikom, da pita njega šta se dogodilo. Sve se to događalo na centru igrališta iza leđa Aladrina. I da vidimo da li će sada Aladrin pokazati crveni karton. Da. Crveni karton centar halfu Janisu Kalidžakisu, već je imao žuti i zbog ovog udaranja Darka Pančeva bez lopte dobio je drugi, a sada i Maragos dobija žuti karton. Loptu je na mesto prekršaja namestio Siniša Mihajlović. Jak udarac, ali daleko od gola Vancika. Francesco. Pogrešio je Francesco.
Pančev. Pančev, Ivić, pridružuje im se i Jugović. Pančev se odlučio na udarac iz daljine. I dobio aplauz. Stanga, visoki Stanga, izbacuje loptu van 16-terca, ali sada Saravakos prema Vazeki. Vazeka odlično šutira. Milojević je na mestu. Lopta za Mihajlovića. Mihajlović prema Radinoviću. Hoće li Aladrin? Evo ovog časa je pogledao na sat i svira kraj. Kraj, Crvena Zvezda golom Mihajlovića u 53. minutu iz 11-terca pobeđuje i drugi put sa 14 dana ekipu grčkog šampiona Panathinaikosa, osvaja zlata vredne bodove, ostaje na prvom mestu u A grupi Lige evropskih šampiona. Crvena Zvezda večeras igrom nije briljirala, ali nije ovo bila utakmica za umiranje u lepoti, ovo je bila utakmica za 2 boda.